Ka Synjuk ki Waheh Shnong Iooksi Pyllun men henin ke sengi rengkat ki pajba nong chong shnong na ki shnong bamarjan ki layok ban maramot ya ke surok naduh Umdeinlin syaduk Talow bat umblo. Kani ke surok kadi ke bagi pajba kumjuk ki nong rep na ke Shnong Iooksi Pyllun bat ki shnong ki bamarjan ki jupanan kambha na ke benta ban leit beri leit lengkha kit mau ki ciap bat kit deng ki se bat kalong ru ubut lum jong karoi kapar ya ki pajba nong chong shnong kathan Iooksi. Hakani ke jing maramot ya kene ke surok da kispa ngut ki pajba nong chong shnong na ke Iooksi Pyllun ki pekentum ya ke Iooksi yapkla Iooksi kian mensar Iooksi tongkiat Iooksi priang bat Iooksi Umdeinlin harengkat ki shnong bamarjan kom ko salai ke lahir rengkat ki mok ki bat ki lengka ban maramot. Nakaliang jong ke Synjuk kala ai kublai ya oma nehe maya tengkan obolong uwe ne ki nong chong shnong obolai rap kulut mensiem nakapelala jong daki mau naka bentabon yo pendap ya baru ki tliu kisar ke badon hasilenter jong ke ne ke surok. Kumjuru nakaliang jong uma nehe maya tengkan daladi ulahir syakani ke jaka naka bentabon ya rap ya trilang bat ki pajba. Ha ka balun langru ke Waheh Shnong bat secretary shnong jong baru ki shnong ki bahap apo jong ke Iooksi Pyllun.